سلام وسناي كبرى تغتاتلتنا ناب قنالنا فقر مسكلو انقع بسلام مساكم لوم معنتي اتانا جوب سنتر فورمولار ان لاقوها عين ستبل حاضرنا مساهم كل ملاينا سناي مكتتال منيلكم إذا فورمولا نايلوم معنتي ان لاقوها عين ستبل Anlage eins, Sandra Selnat Messel, Sache an MTA, zur Feststellung von Trennungsunterhalt oder nach ehelichem bzw. nach partnerschaftlichem Unterhalt will. Sache an Thema Lityu, Hansat Sanihka, Mustafala Lacha, Zafel Genzeb, Way Hadar Sanihka, Mustafatahka, Zafel Genzeb, Way Kakam Hadar Zuflet, Bazadi, Gubroso de Mamunavro, Nirka. مو تفلاليخا زغفل جنزب ماليتيو معناتو اتخابخا استفري بصايكا وي تفلاليخا يزلخا بصاي حاديخا ماليتيو كل جزي ننحدكا حلافنت هلكا يحرت خيدان صنحكا تخفل ماليتيو وي بحقاوي مسارات هلو نعو زخون تخفلو زلكا حجي نعو نمرأي ماليتي حجي اسكيدانكا صنيحا مونتا تفلاليخا اتي بصايكا تزيلو مساخا ماليتي حجي خفلكا يخلي اي كئلن جوب سنتر كل جزي كلمة الصمخ فالهم كلا أكل خفلك هاي خلي جبؤنا تلود يبلون يريهم حجي زي وها eins بهالأنلاجة ماتي وها eins وها zwei وها drei وها vier سعر 4 دقيقة على ماتي زي ناي كومتات مرأي مالتي حجي قدميا زلوهم فورانجي لايستون بوزي مالتي قدميا زلو خال نعخن خفلك نخلك ماتي كلمة الصمخ فالهم زي أخا مع حنتيا وها eins بالماتي حجي نزز ملكت كأنتي مسحة كم حدار ويبع الحدار كالسنها كابا استفادين نسوق خفلك ويخلك تخوين مرأي زخان نابقص حاجة خنكيد نابقص حاجة نتايب لالو persönliche Daten der Antragstellerin des Antragstellers ولك أوشم نتحاجز زحت تزلو ماتش نتحاجز زحت تزلو أبزي ولك أوشم نو يسحف مثالي أبزي حجي شم أنريد آتو ويزرو Vorname, Neikidniashim, Nachname, Familienname, kam Nachname Tisch Mabu, Hajibzi, ab Anrede, Sabaidha, Saviti, die Schwabs Matthew, Ato Yuzuru, Frau Herrnzef, Abzucha, Vorname, Edmiashim Kani, Nimsali, Samhar, Familienname, Shimabu, Abraham, Geburtsdatum, Tule Delet, Alat Asser Tashoate, Warhashudishte, شان شعت 207 عن شعاتن نومة Bedarfsgemeinschaft زي حاجة تاوصري أبجب سنتر نتليخا أوصرت وهابخا ناتهم كتر ماتيو نايوشت أوصروا ناتهم تاوصرت أخو الجزء أبت سام سدركا دبدابي بيمانيا وجن لعل ترخويها أنت لا تكاب زيادة حفامات أنت زي الكاجن دحن هذا يكون نابوس رخلتها ناتو وصرخلتها أنت يبل familiäre Situation سيدرابيتاوي خونتات حجب زنتا يولالو أبز بقت عليه hier sind Mehrfachnennungen möglich. Mehrfachnennungen möglich مالسي بزح تسلم تفعل بزح تحبر تفعل أبز حجي مجموعة تفعل إيش oder أنا وي أفتح أخاني meine jetzige Partnerin mein jetziger Partner in meiner Bedarfsgemeinschaft إذا عملتي أنا وي إذا أنا حجزلا وي حجزلو بسعي وي بسعيتي أبز ناتي حاجة زد اليوم محبر أتو زلو مالت هابتي Bedarfsgemeinschaft كم Bedarfsgemeinschaft زفلت أبزا تحت أزلها أنت تقول liebt seitdem getrennt von meiner Ehefrau von meinem Ehemann beziehungsweise von der eingetragenen Lebenspartnerin von meinem eingetragenen Lebenspartner أنت زلو كابتي سبعي وي كابتي سبيتي سود تقول ماتيو تفلي وتفليا يوز نبر إذا حجي أنا مع خاطر حزي يكون حجي أنا ويت مسايز لو حجي بسعي حجي خم 70 ولا لحوي كم سبيتي مسايز نبر زلو أبتي محبر كم بدافس كمان شاف زفلت كابتي ناي كابت 70 وي كابتي كاب سبيتو وي كاب 70 تفعلي إن نبر كاب ما أسكاب علت كنزي تفعلينا إن نبر أنا تفعلي نبر نخدعني تي بس أي تزلق أني تفعليات نبر تخينا هو تفعلي نبر تخينا أنا على تابز تحفل ما تما استفعلهم ويابتح تزلق أني hat am den Scheidung-Aufhebungsantrag gestellt إذا أنت ماتي بعلت كندزي ما يفتح ورقة
حتيت له وين تناي بس أين الزنبرة ورقت نخلعل حتيت له تبلزي عملتي أبتدأ أنت تقول بين ist بين مالت إيه ist أني إيو مالتيو von einem früheren Ehefrau Ehemann rechtskräftig geschieden seitdem beziehungsweise die eingetragene Lebenspartnerschaft ist rechtskräftig aufgehoben worden am أنا وي أتي بس أيام سايزولو كابتن المحجز نبرة سبيتو وي سبعي أنا انتوخينا مالتي تزمل زلوبال توخينا بحقاو مجدي تفاتيحي وي تفاتيحي وي تفاتيحي كم تزمل زلو مالتيو وي كأن لحد عني كم تمنى وابرو نايز عدي قرص دوا مناورو انتني روخ عني تي خم حدار عينت زفلت من ناورو بحقاو مسارت تلاعيليو أو علت كندزيل بسخاني يصحف ماليج أبتات تحت أنت هلا in der Bedarfsgemeinschaft leben Kinder der des früheren Ehefrau Ehemannes beziehungsweise der des früheren eingetragenen Lebenspartners auch adoptierte Kinder also بتاعتي أبزي Bedarfsgemeinschaft زنبرو قلعت ألو كابتن أكدمي حجز نبرة حدار زتولدو بزي قدس نايت حجز مال زولو فورمولا دي وي نايت مسو زولو مساء زولو بزعي ولودات كابت قدم حجز نبرة حدار ناكد محجة حدار زموتو ولودات ألو أبزي بدافس كمان شافت حجي مسانات ولا الله حبز مالتي وي كأني حلافنة نتشكم كاللهم قلعتون كمولود كاز الرأي مالتيون أبزي خد بلس أمالك أبتات حتى أنت هاي تبلالا بقت أليا مالتيو bitte fühlen Sie auch die Anlage UH3 aus أبزي أنت هاي بلالا حجي بجاخا تا أنلاجة تا فورمولار وهاتراي تبل كأني ملأيا هاي بلا لبزقة مالتي ناب قطر سلستا خنسجر أب قطر سلستا أنت يبل persönliche Daten der des früheren Ehefrau Ehemannes beziehungsweise der des früheren eingetragenen Lebenspartners يبل أبزماتيو بغت عليك أنت يصحف له unter Umständen wird die von Ihnen genannte Person durch das Jobcenter angeschrieben حجي أب قطر سلستا ولك أو حابريتا نايت قدم حجز نبرة سب أيكي وي سبيتخا وي بسايكي وي بسايكا شم حبريتا محابي زماليتيو أبتا قتلا تتحفا زلاخ أني جوب سنترون نعو كسحفلو يخولي أوهم يزبزولو تبقتلا تحفو زلون عن ريدة سم آتو وي ويزرو هير وي فراو كدمياشم نمسالي يوناس فاميلي النامة شمابو تولد استولد اللعلت على عسرته ورحت شحنت شعت ميتن سمانيان شمونتن تلهرقا داتوم der Eheschließung داتوم der Eintragung der Lebenspartnerschaft سانت هذالو علتنا يتقال كيدان زعسر كملو عند حدا غروس دماو ناوروني روحاني لحن علتنا يتي قال كيدان زعسر كملو هذه أتمت سماليتين مثالي على عسرت حمشته ورحادة كلتشحن شمونتن أبزي نحدا أخو مخوين ماتيو أبزغاني اشتراسة هاوز نمر أدراشا ماليتيو مثالي جنة ستراسة قصة شعته gegebenenfalls wohnhaft bei بزولو زين لحد عني مسكال سب نبرا له خوينو ويبكال جزا نبرا له خوينو أبتحت خال سب أبز صحف كالي post لايت سال كوصر نايت زلو ختما ماليتيو مثالي 20 كريتن 20 تشعته فونوت ختما هامبورغ هاجر جرماني عند حد عني أبوص أو خوينو خاني أبتزلو وصا هاجرون أبز صحف كالي ماليتيو ناب قصري 4 خنسجر أب قصر 4 خان تايز بزلو unterhalt حجي من نبابرو زخفل جنزب مالتي زخاني بتزنبر بعل حدار وي بساي خفل زلو خفليت زملكت مالتيو زخان تايب له حجبزي es liegt ein Urteil ein gerichtlicher Vergleich ein Beschluss oder eine außergerichtliche Unterhaltsvereinbarung über die Höhe des zu leistenden Unterhalts vor ይብላል ማለት እዩ ዛንተ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ክፍል ዘለዎ ክፍሊት ዝተዋሃበ ፍርዲ ናይ ቤት ፍርዲ ስምምዕ ውሳኔ ወይ ካብ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ዝተገብረ ውዕል ኣሎ ሕጂ ኣብዛ ትሕቲ ዘላ በቀጠልያ እንታይ ጽሕፍትላ bitte legen Sie das Urteil den gerichtlichen Vergleich den Beschluss oder die außergerichtliche Unterhaltsvereinbarung in der aktuellen Fassung in Kopie vor ولا لما تزعبات على حجي تمرقاقصي تنا بيت فردي وساني ويسممع ويكان خاب بيت فردي وصاي زغبركايو ناي بزعبات خفل زلو ገንዘብ ውዕል بصحف أقرب لحرك أزن تايبلالو حجي بكوبي خاتو مالتي أوريجينال زي كونه نابتا تحت أخان تايتبلالا es wird
tatsächlich Unterhalt geleistet, in Klammer, als Geldleistung, zum Beispiel in Bar oder als Sachleistung, zum Beispiel Unterkunft, Verpflegung. إذا أنت عملتيو ناي بحكي إتكفل زلو جنزب كفلت يخفل إيو ببراكيت هذا حد نتاعي له بجنزب مالتي als Geldleistung بجنزب مالتيو نمثالي zum Beispiel نمثالي in bar مالت كأني ترى جنزب مالتيو oder als Sachleistung ወይ كأني بخال حجز مالتي حال حاجة تجي خمها عين ديو ወይ بخال نجار حجزون مثالي جزا خراي مقامة إن حد عني هيبو كله مالتي ወይ كأني بمجبي تحجز تخوينه عبزي من لا مالتيو لحراب تحت أنت يالله مونات لش هو إن أورو بزح ورحة وزخفل كفليت عبزي مالو مالتيو عبزي أخاني آرت دي أنتهالت لايستو عينت نيتي حجز برل كامالتي زخفل كفليت بقى كلي أخاني Bitte legen Sie die aktuelle Nachweise, zum Beispiel Kontoauszüge vor. يبلغ زمالتي مرغاغصي لمثالي ናይ ባንክ قبليت حدش على بانك كم زعتهم زلو زرغاغص ورقت عرك بنا يبلغ زمالتي أبتا تحت أزلاخ أنتي تبلالا Es wird kein Unterhalt geleistet, aber der Unterhalt wurde schriftlich, mündlich durch einen Vertreterin eingefordert. Das أنت مالتي إتي كخفل زلو جنزب بحق يخفل يلن جن اتكفليت كخفل كم زلوه عبزي بصحوف بقال وي بوكيل حبيريا وي عملكيته اللهو زبل زي عمليتي عبزا بقى تصحيفها زلاخ أني bitte legen Sie den Schriftverkehr soweit vorhanden vor und erläutern Sie diesen gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt. زغانت مالتيو اتي بصحف دابيتا زحفكا يصحفات عقرب دحرا لك مالتي زلالوزي ادلاين تخوينو خاني اب فري زبل ورقات مرداتو جلاس هو يصحف يبل ابتات حتى اخان تايت بلالا es wird kein Unterhalt geleistet und es wurde auch kein Unterhalt eingefordert. إذا حجنت مالتيو إتنا منبابرو جنزب أي كفلني زلو نخفلون أي حاتت كلون يبلغ مالتيو حجي أبزي تحتو وقت أليان تايصحفا مالو bitte schildern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt warum Sie keinen Unterhalt eingefordert haben حابريتا هاب وهابي سلمنتاي كساب حجي اتخفلي تخفل زي حاتت كلو وزي حاتت كالو يزبل حابريتا حجي أبزي تصحفا مالتيو أبتات حتى آخر أنت يتبلالا Die der frühere Ehefrau-Ehemann bzw. die der frühere eingetragene Lebenspartnerin erzielt Einkünfte aus. Die sind heblallo. Etnai qadam sab'aye ወይ ኢታ ዝነበረት ሰበይቲ ካብዚ ወይ ከምዚ ዝስዕብ እቶት ኣለዋ ይብል ኣብዚ ማለት እዩ። ሕጂ ብዚ ብዛዕባ ገንዘብ ዝእትዎ ዘሎ ወይ ትእትዎ ዘላ ናይ ዝነበረ ሰብኣይኪ ወይ ዝነበረ ሰበይቲ ካ ዝሓቱ ዘሎ ኣብዛ ሕጂ ትብላላ Arbeitnehmertätigkeit سريحو ወይ سريحة እንትኾይና ኣብዚኣ ትመልኢ selbstständige Tätigkeit ነብሱ ኽኢሉ ወይ ናቱ ትካል ገይሩ ዝእትዎ ገንዘብ እንተልዩ ኸኣኒ ኣብዚኣ ትመልኡ sonstige Einkommen ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት እቶት እንተልዎ ኸኣኒ ኣብዚኣ ትመልኡ ማለት እዩ ሕጂ ብዚሕቱ እንታይ ኣሎ monatliche Höhe des Einkommens in Euro ይብላል ኣብዚ ማለት እዩ ወርሓዊ እቶት ብኢሮ ኣብዚኣ ሕጂ በቀጠልያ እንታይ ጽሒፎም ኣለዉ gegebenenfalls geschätzt እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ግምት ይኹን ዋላ እንተ ዘይፈልጥካዮ ክንደይ የእቱ ከምዘሎ እቲ የእቱ ይኽእል ይትብሎ ግምቱን ኣብ ዝኽጽሕ ትኽእል ካይብልካለዎ ማለት እዩ ኣብታ ጎና ከዓ እንታይ ያላ art des sonstigen Einkommens እዚ ከዓ እንታይ ዘሎ ዓይነት ናይቲ ካልእ እቶት ዝእትዎ እንታይ እዩ ኢልካ እንተሎ ከዓኒ ኣብዚኣ ትመልእ ኣብዚኣ ትፅሕፋ ማለት እዩ ናብ ቁፅሪ 5 ክንሰግር ኣብ ቁፅሪ 5 ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ weitere erforderliche Angaben ካልእ ኣድላይ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዝብል ዘሎ Ich bzw. meine Partnerin, mein Partner in meiner Bedarfsgemeinschaft kann aus gesundheitlichen Gründen oder wegen der Betreuung eines Kindes in der Regel während der ersten 3 Lebensjahre keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es ማለት ከአኒ አነ ወይ እቲ ኣብዚ Bedarfsgemeinschaft ዘሎ ብፃየ ብጥዕና ምክንያት ወይ ከዓ ህፃን ክንኣሊ ስለዘለና ወይ ስለዘለዎ ወይ ስለዘለኒ እዚ ከዓ እተን መጀመርያ 3 ዓመት ጥራሕ ማለት ናይ ተቆልዓት ዕድሚኡ ስጋዕ ዝመልስ 3 ዓመት ሙሉእ ስራሕ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ወይ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ዝብል ኣብ ትሕቲኡ ከዓ beginn der eingeschränkten Erwerbstätigkeit እቲ ሙሉእ ክትሰርሓሉ ዘይትኽእል ዕለት ካብ ማእሲ ዝጅምር ይብል ማለት እዩ ነታ ዕለት ከኣኒ ኣብዚኣ ትፅሕፋ
ቀፂሉ ከዓ ich beziehungsweise meine Partnerin, mein Partner in meiner Bedarfsgemeinschaft war nach der Scheidung beziehungsweise der Aufhebung der eingetragenen Lebenspartnerschaft erwerbstätig. እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ወይ እቲ ኣብዚ በዳፍስገማይንሻፍት ምሳይ ዝነብር ዘሎ ብፃየ ምስ ተፋታሕኩ ወይ ምስ ተፋተሐ ስራሕ ይሰርሕ ነይረ ወይ ንሱ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ዝብል ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ ትሕትኡ ከዓኒ Zeitraum der Erwerbstätigkeit von bis እቲ ዝሰርሕካሉ ዕለት ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ኣብታ ጎና ከዓኒ monatliches Einkommen in Euro ወርሓዊ ትእትዎ ዝነበርካ እቶት ብኢሮ ከዓ ኣብታ ትፅሕፍ ማለት እዩ Auf der Titel ich werde beziehungsweise meine Partnerin, mein Partner in meiner Bedarfsgemeinschaft wird im laufenden Unterhaltsverfahren vertreten. Eine ወይ እቲ ኣብዚ Bedarfsgemeinschaft ምሳይ ዝነብር ዘሎ ብፃየ ኣብዚ ነዚ ክፍሪት ዝምልከት ኣብ ቤት ፍርዲ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ በዚ ዝስዕብ ኢና ንውከል ይዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲ ሕጂ Name und Anschrift der Vertreterin des Vertreters, zum Beispiel Rechtsanwältin, Rechtsanwalt. ኣብዚ ሕተት ዘሎ እቲ ወኪል ሽምን ኣድራሻን ናይቲ ዝውክለካ ዘሎ ኣካል ንምሳሌ ጠበቃኻ ማለት እዩ ኣብዚኣ ትፅሕፍ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብታ ትሕቲኣ ከዓኒ ich bestätige dass die Angaben richtig sind እዚ ሂበዮ ዘለኹ ፅሑፍ ሓቂ እዩ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ ort und datum ort እቲ ቦታ ዘለኻዮ እዩ datum ከዓ ዕለት ማለት እዩ ተፅሕፎ ማለት እዩ ኣብታ የማኒቱ ወገን ከዓኒ Unterschrift Antragstellerin Antragsteller ፊርማ ናይቲ ሓገዝ ዝሓትት ዘሎ ወይ ፎርሙላ ዝመልእ ሰብ ማለት እዩ በቀጠልያ ተጻሒፉ ዘሎ ከዓኒ by minderjährigen Unterschrift der des gesetzlichen Vertreterin Vertreters እዚ ማለት ከዓኒ ትሕቲ ዕድመ እንድሕዳእ ኮንካ እቲ ሓላፍነት ዘለዎ ናብቲ ሓላፍነት ተሸኪሙ ዘሎ ኣካል ኣብዚ ክፍርም ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ፎርሙላር ኣንላግ ኡሃ 1 ኣብዚ ኣወዲእና ኣለና ናብ ካልእ ፎርሙላና ክንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ብምጽናሕኩም እንዳ ኣመስገና ኣብዚ ሕጂ ክንመልኦ ዝጸንሕና ፎርሙላን ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝመልአናዮ ፎርሙላታትን ዝኾነ ዘይበረሃልኩም ነገር እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ወይ ብኢሜይል ጌርኩም ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም ንሕቶኹም ቅድሚያ ብምሃብ ከዓ ቀልጢፍና ክንምልሶ ክንፍትን ኢና ኣብታ ቀጻሊት ቪድዮና ከዓ እታ ኣንላገ ፎርሙላር ኡሃ 2 ትብል ሓቢርና ምሳኹም ክንመልኣኢና ኣገዳሲ ኮይኑ እንተረኺብኩሙ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና ክሳብ ኣብ ዳሕራይ መደብና ንራኸብ ሰላም ሰውትና